gisirikare ngenda nemye ntabwo mbundabunda ndi RDF guhusha bikaba ikizira. Dutera imbere turinda igihugu buri munsi, dufite ibanga tugendana n'abanyamahanga ryarabayobeye. Ntabwo twavukiye mu Rwanda, ahubwo turi u Rwanda. U Rwanda rwavukiye muri twe, nirwo rutare ruhagaze. Ntiduhungabana naho haduyi yaza yisize insenda, turinda imbibi tugasagamba mu bwitonzi nta kuratira. Twitwa RDF, icyubahiro cy'u Rwanda kiturutira urusaku rw'amasasu, ubumuntu n'ubunyangamugayo nk'isoko nibyo bituranga. Nirwo rugero rw'umuco twakuye ku ntore zirusha intambwe afande His Excellency Perezida Paul Kagame nk'isoko. Twambaye ibara ry'akazi ritari ry'amarira, ahazaza tuhateza imbere kuruta guteza imbere ah'ubu ngubu, kugira ngo abubu bazatuze batunganirwe mu hazaza. Bavanye igihugu mu icuraburindi, ucyura ituze hari akaduruvayo, witangira rubanda utagamije ishema, kandi ubutwari bwawe ntibugira aho bugarukira. Nguvuye urinzi ya watu wa Rwanda, turagushimira n'umutima wose. Ibirometero byose waciyemo utitaza ni inkingi idasenyuka nk'urugano rw'ubutore. Dukomere kuri uwo murage, tuzahore tubyina amahoro. Hano ngiye kubabwira akantu ku kandi ku myitozo ndetse n'amasomo bikakaye kandi bihambaye bikorwa n'ingabo z'u Rwanda RDF cyangwa se Rwanda Defense Force, kugira ngo rugire ububasha n'ubushobozi bwo kurinda igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Gusa mbere yuko tujya ku myitozo ndetse n'amasomo bihambaye bikorwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, reka mbasubize inyuma gato mu mwaka w'1987 kugira ngo tuvuge RDF, ariko nabanje kubasogongeza amwe mu mateka yayo. Nuko abanyarwanda benshi bari barahunze igihugu, bamaze igihe kinini mu buhungiro, kandi barananiwe kugaruka mu gihugu cyabo kubera itotezwa n'akarengane byakorerwaga ubwoko bw'abatutsi. Icyo gihe nibwo bahise bashinga ishyaka ryitwa Rwanda Patriotic Front cyangwa se RPF, FPR Inkotanyi. Iri shyaka ryari rigamije guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda ndetse no kugaruka mu gihugu cyabo, kuko bari barahejejwe ishyanga. Noneho mu mwaka w'1999 iyi FPR Inkotanyi yatangije urugamba rwo kubohora igihugu, ariko utariki ya mbere Ukwakira mu mwaka w'1999, kuko isasu rya mbere ryavugiye Kagitumba muri prefecture ya Byumba, ubu ni mu karere ka Nyagatare, bagamije kubohora igihugu cyari cyaraboshywe na leta yari iriho icyo gihe. Icyo gikorwa cyatumye bahita bakenera ingabo zizabibafashamo, maze bashyiraho ingabo bazita Rwanda Patriotic Army cyangwa se RPA, cyari igice cy'ingabo z'ishyaka FPR Inkotanyi. Naho mu mwaka w'1994, nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kurangiza urugamba mu kwezi kwa Nyakanga muri 1994 babifashijwemo na RPA, nibwo bafashe inshingano zo kongera kubaka igihugu, kugarura ituze n'umutekano mu gihugu cyari cyarasenyutse. Icyo gihe nibwo hatangiye urugamba rushya rwo kwiyubaka ndetse no gushyira hamwe kw'abanyarwanda babifashijwemo na His Excellency Perezida Paul Kagame. Nyuma muri Nyakanga mu mwaka w'2002, mu rwego rwo gushimangira impinduka no kwerekana ko igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda kitagize uruhande rumwe gusa, ingabo z'u Rwanda bari barahaye izina RPA yahinduriwe izina maze bayita Rwanda Defense Force RDF, cyangwa se nguvu ya ulinzi ya watu wa Rwanda, arizo ngabo z'u Rwanda tubona uyu munsi. Iri zina ryari rigamije kugaragaza ko ingabo zari zishingiye ku mahame mashya y'ubumwe, ihuriro ry'abahoze mu ngabo zinyuranye, harimo n'abahoze mu ngabo za XFAR ndetse n'abandi bari bahanganye n'ingabo za RPA icyo gihe. Hano reka duhere ku ishuri rikuru rikomeye rya gisirikare rya Gako, riherereye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba, hatangirwa imyitozo ya gisirikare. Nuko rifite icyerekezo cyo kuba intangarugero mu kwigisha no gutanga amasomo ya gisirikare mu bitegura kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda, kugira ngo babe bujuje indangagaciro z'umwuga wa gisirikare ndetse no mu burezi bufite ireme rihamye, kugira ngo buzuze inshingano z'umwuga wabo. Biga umwaka umwe bakurikirana amasomo ya gisirikare gusa. Hari n'abiga za kaminuza zisanzwe, maze abandi bakiga imyaka 4 bakayifatanya n'aya kaminuza. Kandi muri iri shuri rya gisirikare rya Gako niho hatangirwa imyitozo y'abasirikare babereye u Rwanda, buri munyarwanda wese yibonamo, kuko baba bazi ko batojwe kurinda mu byiciro byose no mu mibereho ya buri munsi. Ingabo za RDF zigizwe n'abagore n'abagabo barenga 33,000 by'ingabo z'igihugu, bakaba bari mu bice 4 by'ingenzi, ari byo Rwanda Army Land Forces cyangwa se ingabo zirwanira ku butaka, Rwanda Air Force, ingabo zirwanira mu kirere, Army Reserve Forces, Navy Service Reserve NCR cyangwa se Marine Unit, ni igice cyihariye kigize ingabo z'ingoboka Reserve Force
gifite inshingano zo gukora ibikorwa byihariye bijyanye n'ubwirinzi bwo mu mazi mu gihe byabaye ngombwa. Hakaza ikindi gice cya nyuma aricyo cya Special Unit. Aba ni ingabo zikubiyemo abarinda perezida w'igihugu nka 𝐶𝑇U, Republican Guard, RG cyangwa se abajepe. Hakaza n'abandi ba Special Forces, ingabo zihariye zishobora koherezwaho byananiranye ku mirongo y'urugamba. Akaba ari ingabo zihariye ziboneka mu ngabo z'u Rwanda RDF, zifite inshingano n'imirimo idasanzwe ijyanye n'ubushobozi bwihariye bw'umutekano cyangwa se ibikorwa bya gisirikare. Aba bose bahabwa imyitozo ihambaye kandi ikakaye kugira ngo barinde igihugu nta guhumbya na gato, hato kugira ngo umwanzi atazabinjirana akabaca muri humi. Bakaba bayoborwa n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, His Excellency Perezida Paul Kagame, General Mubaraka Muganga, akaba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu, Major General Vincent Nyakarundi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, Lieutenant General Jacques Mupenzi, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere, Major General Dr. Ephraim Rurangwa, akaba umugaba mukuru ushinzwe serivisi z'ubuzima n'ubuvuzi mu gisirikare cya RDF, Major General Alexis Kagame, umugaba mukuru ushinzwe ingabo z'ingoboka, Reserve Forces. Imyitozo ikakaye ikorwa n'igisirikare cy'u Rwanda ni imwe mu mikorere yihariye ituma ingabo z'u Rwanda zizwiho ubunyamwuga, ubushishozi n'ubushobozi bwo gukorera ahantu hatandukanye ku isi, haba mu bihe by'intambara cyangwa se ibikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu runaka. Ni imyitozo ikorwa ku rwego rwo hejuru, irimo ingufu nyinshi, ubwenge bwinshi, kwihangana, gukorana mu matsinda no gukoresha ibikoresho bihanitse bya gisirikare. Ni amahugurwa akorwa mu bigo bya gisirikare nka Gabiro Combat Training Center, National Training School ndetse na Rwanda Military Academy Nyakinama. Kuko imyitozo ya mbere bakora ni imyitozo rusange ya gisirikare, Basic Military Training. Iyi niyo myitozo ibanza ihabwa umusirikare wese mushya winjiye mu ngabo z'u Rwanda, ikorerwa mu bigo nka National Basic Training Center. Umusirikare ahabwa amasomo arimo kwiyemeza gukunda igihugu no kumenya gukoresha imbunda nka AK-47, machine gun n'izindi, gukora urugendo rurerure n'amaguru aribyo bita marching and endurance, gutabara, kwirwanaho, kwihisha no kurasa, combat drills, gukorera hamwe no kubaha amategeko ya gisirikare. Iyi ni imyitozo imara amezi 8 kugera kuri 12, igasigira abasirikare imbaraga ndetse n'indangagaciro z'ingenzi. Hakaza n'indi myitozo yihariye y'abarwanira ku butaka, Land Forces Combat Training. Aha niho hatangirwa imyitozo ikakaye kurusha indi, aho abasirikare batozwa mu buryo bwo kurwanira mu bihe bitandukanye. Iyi myitozo ikorerwa hanini muri Gabiro Combat Training Center, aho habera imyitozo yiswe Exercise Hard Punch, irimo kurwana mu buryo butunguranye, ambushes, counter attacks, gukoresha imbunda ziremereye nka mortars ndetse na artillery, gufata ibirindiro by'umwanzi, gutabara aho umwanzi yinjiye, reaction force drills, kurwana mu ijoro n'ahantu hagoye kurwanira habi, jungle warfare and mountain combat. Iyi ni imyitozo ikorwa rimwe cyangwa se kabiri mu mwaka, ikitabirwa n'abasirikare benshi ndetse na Perezida wa Repubulika nk'umugaba w'ikirenga akaba yitabira. Hakaza ikindi gice cya gatatu cy'imyitozo ihuriweho n'ibindi bihugu mpuzamahanga, aribyo bita Joint Military Exercises. RDF ikora imyitozo hamwe n'ingabo z'amahanga, zaba iz'akarere cyangwa se za Loni. Iyi myitozo ituma RDF yitoza gukorana n'abandi, bikazamura ubunyamwuga. Urugero ni Justify According Exercises hamwe na USA, Kenya na Uganda. EAC Field Training Exercises hamwe n'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. EAU Standby Force Training, imyitozo y'abasirikare bateganyijwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyi ni imyitozo ifasha mu kwitegura ibikorwa by'amahoro, kurwanya iterabwoba ndetse no gutabara aho bikomeye. Hakaza ikindi gice cya kane cy'imyitozo yihariye ku ngabo zidasanzwe, aribyo bita Special Forces. Abasirikare b'ingabo zidasanzwe batozwa mu buryo bukomeye bwo kurwana mu gihe cyihutirwa mu buryo bwa tekinike buhanitse. Ibi bikubiyemo kumanuka n'imigozi kuri za kajugujugu cyangwa se helicopter, kurwana badakoresheje imbunda, aribyo bita hand to hand combat, gutabara imfungwa, gufata umwanzi uri mu bwihisho, gukora urugendo rukomeye mu ishyamba, mu misozi ndetse n'ahantu h'ishyamba. Aba basirikare baba baratoranyijwe, baratojwe byanyabyo, kandi imyitozo yabo irangwa n'ubuhanga, kwihangana kudasiba mu buryo bw'imyitozo. Ibi byose mvuze bikaba bikubiye mu myitozo yo kwiga icyo bita ballistics ndetse n'imyitozo ya gisirikare igisirikare cy'u Rwanda kiga igamije gukoresha za misile zitandukanye. Zikubiyemo ibikoresho bikoreshwa mu kurasa umwanzi bifashisha ballistics, harimo amasasu, bullets, akoreshwa mu mbunda nto n'inini, imbunda nka M4, FN, sniper rifles,
Izo ni imbunda zigira imiterere itandukanye bazikoresha mu gusatira umwanzi bikomeye maze agakwira imishwaro. Hakaza mortars, iyi ni intwaro RDF ikoresha mu kurasa mu kirere bikamanuka ari uko bihanuye umwanzi. Ibi bikoreshwa cyane mu kurasa ibirindiro by'umwanzi biri kure. Bagakoresha artillery shells, ari byo bita gusheringa mu ndimi za gisirikare. Ni ibisasu binini bya cannon bikoreshwa n'imbunda nini mu kurasa ku ntera ndende, bikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda mu myitozo ihambaye. Bagakoresha rocket propelled grenades cyangwa se RPGs, bikoreshwa mu kurasa ku modoka z'intambara, inyubako ibirindiro by'umwanzi cyangwa se indege iri mu kirere, bifite ubushobozi bwo kurasa ku ntera ndende kuri haduyi. Ndetse batorezwa ku mbunda ziremereye nka machine guns, biga kurasa neza ku gipimo badahusha, kumenya gusatira umwanzi mu buryo buhambaye no kwiga gusatira ibitero, gupima aho umwanzi ari, ndetse no gukoresha tekinike zo kugira ngo barase neza ku ntera ndende cyangwa se aho bigoye kugera. Ndetse bahabwa n'indi myitozo ya gisirikare yitwa GIS cyangwa se Geographic Information Systems. Iyi ni system ikoreshwa na RDF, mu kuyikoresha bakagenda aho batazi bakagerayo batayoboje n'umuntu n'umwe. Ikoreshwa hashingiwe kuri map iri kubereka, ndetse n'ikoranabuhanga ry'ingenzi cyane mu bikorwa bya gisirikare by'iki gihe. Iri rifasha abasirikare kubona ishusho nyayo naho bari naho bagiye, bikabaha ubushobozi bwo kumenya neza ibiri mu kibuga cy'intambara, gutegura ibikorwa mission planning, no kunoza imikorere ijyanye n'ibikoresho by'ibiribwa logistics. Iyi GIS kandi ikoresha amashusho yo mu kirere satellite, bigatuma hafatwa ibyemezo byihuse kandi bifite ishingiro, nko kumenya hari haduyi, kumenya hihisha ibisasu, ndetse n'ahantu bashobora gutegerwamo ambushi. Kandi ingabo z'u Rwanda zitozwa mu buryo buhoraho hifashishijwe amahugurwa akomeye kandi ateguye neza kinyamwuga. Kandi muri ibi bigo habera imyitozo ikakaye kurusha indi yo gukoresha imodoka z'intambara nka RG-31 Armored Personnel Carriers n'izindi, nazo zikoreshwa mu myitozo. Abasirikare bigishwa kuzitwara neza mu mashyamba y'inzitane, gukora mu matsinda atandukanye yo gutabara, ndetse no gutwara intwaro cyangwa se gutwara abarwayi. Biga kandi uburyo bwo kuzirinda mu gihe barashweho, ndetse no kuzifashisha mu kubaka ibirindiro by'igihe gito. Ndetse hari na Marine Unit icungira umutekano mu karere ka Rubavu mu kiyaga cya Kivu, gisangiwe n'ibihugu byombi ari by'u Rwanda n'igihugu bitoranye. Nabo bahabwa imyitozo ihambaye yo kurinda umutekano wo mu mazi uko bishoboka kose, kugira ngo umwanzi haduyi atabinjirana. Ndetse RDF yagiye yitabira imyitozo mpuzamahanga ikomeye mu buryo bwo gukomeza kukareshya ndetse no gukomeza imyitozo ku rwego rwo hejuru. Harimo imyitozo yabereye mu gihugu cya Turukiya, aho u Rwanda by'umwihariko RDF yitabiriye. Intumwa z'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ziyobowe n'umugaba mukuru wazo General Mubaraka Muganga, zitabiriye imyitozo ikomatanyije ya gisirikare y'iminsi 2 yabereye muri Turukiya, irimo yo kurashisha indege za gisirikare zigezweho za fighters jet, ndetse n'iy'urugamba rwo mu mazi. Aya ni amakuru dukesha ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda yatangajwe ari kuwa 4 tariki 30 Gicurasi mu mwaka wa 2024, avuga ko intumwa za RDF ziyobowe n'umugaba mukuru General Mubaraka Muganga bitabiriye amarushanwa ya IFS 2024. Ni imyitozo y'ibihugu bitandukanye maze iyoborwa na Turukiya, irimo yo kurasa imbona nkubone. Iyi myitozo yabereye ahitwa Izmir muri Turukiya, yatangiye ku tariki 29 kugera ku tariki 30 Gicurasi mu mwaka wa 2024. Iyi myitozo yagaragayemo ibihumbi by'ibihugu by'amahanga barenga 1500 bo mu bihugu 50, ndetse hamwe n'igisirikare cya Turukiya, kimwe n'abayitabiraga bayikurikira, ikaba yari yitezwemo abantu 11,000. Naho kuwa 14 Gashyantare mu mwaka wa 2025, abanyeshuri n'ubuyobozi bwa Senior Commander and Staff Course intake ya 13 ya RDF CSS basuye igihugu cya Jordan. Akaba ari kimwe mu bihugu 7 byashyizweho mu gusura bagamije kwimenyereza ku birebana n'iperereza ry'umutekano, politiki y'igihugu n'uburyo bw'umutekano w'igihugu, mu kubafasha kuzamura ubushobozi mu gufata ibyemezo mu gihe cy'iperereza n'umutekano w'igihugu. No mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2024, ikipe y'abasirikare bihariye bategura uko urugamba rugenda, icyo gihe RDF yashyizwe ku mwanya wa 10 ku isi, ishyirwa ku mwanya wa mbere muri Afurika muri ayo marushanwa ya gisirikare. Naho mu kwezi kwa Mata mu mwaka wa 2024, habaye ibiganiro by'umwuga hagati y'umuyobozi mukuru w'ingabo za Jordan Yusuf Onyet ndetse na General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo za RDF, aho basuzumye uburyo bwo gukomeza ubufatanye mu myitozo ndetse no gushyiraho gahunda za gisirikare zifatika ku myitozo y'ingabo. Igisirikare cy'u Rwanda
mu mwaka wa 2024 cyashoye ingengo y'imari mu gisirikare ingana na miliyoni 154 z'amadolari y'Amerika, angana na miliyari 221 n'igice, kugira ngo bakomeze ndetse bakanyaga igisirikare cya RDF. Icyo wamenya kandi nuko Rwanda Defense Force RDF ifite amateka akomeye yuko nta hantu na hamwe yari yagiye kugarura amahoro cyangwa se ku rugamba ngo bananirwe mu bihugu bitandukanye bya Afurika. RDF imaze igihe kinini ifatanya n'ibindi bihugu n'imiryango mpuzamahanga mu butumwa bwo kugarura amahoro, Peacekeeping missions. Harimo Sudani mu mwaka wa 2004 aho yagiye mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Sudani aho bita Darfur mu gihe cy'umutekano muke ndetse n'amakimbirane yaho, kandi yagize uruhare mu gutanga umutekano ku baturage baho no gushyigikira ibiganiro by'amahoro. Ndetse bagiye no muri Mozambique, ingabo z'u Rwanda RDF ku bufatanye na polisi y'u Rwanda RNP zohereje ingabo n'abapolisi mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique guhera muri Nyakanga mu mwaka wa 2021, kubera ko ako gace kari karayogojwe n'ibyihebe kubera umutekano muke wari wifashe nabi muri ako gace bitewe n'ibitero by'iterabwoba byari bimaze gufata indi ntera. Bahise bohereza icyiciro cya mbere cyoherejwemo ingabo 1000, harimo abasirikare 700 ndetse n'abapolisi 300. Kugeza ubu ako gace karimo amahoro asesuye kubera ingabo za RDF umusanzu wazo zitanga ukomeye muri iki gihugu cya Mozambique, by'umwihariko mu gace ka Cabo Delgado. Ibi byose mu kubigira bakagira n'ubwirinzi bwa mbere bw'ikirere bwa Rwanda Air Defense System mu kurinda ibyo tumaze kugeraho. Ubwirinzi bwitwa Sky Dragon 15 buzwi kandi nka DK-10 cyangwa se Tianlong-15 yakozwe n'inganda z'intwaro zo mu Bushinwa zitwa Chinese Defense Company Norinco ku bufatanye n'urwitwa China North Industries Corporation, zose ni inganda zo mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi ni system y'ubwirinzi ifite ubushobozi bwo guhagarika no gushwanyaguza misile ndetse n'indege zose kuva ku birometero 3 kugera ku birometero 50 mu kirere zitaragera ku butaka. Iyi system kandi ifite ubushobozi bwo kurasa interceptors cyangwa se ibisasu by'ubwirinzi bipima ibiro 373, kikaba cyoherezwa n'imashini biri hasi ku modoka. Ifite uburyo bwa system bukoreshwa mu buryo bw'ubwirinzi bwa misile, bufite radar ishobora kumenya aho umwanzi ari, ko anashaka kurasa ndetse n'ibyo ashaka kurasa, ndavuga za misile biri ku ntera ndende igera kuri kilometero 130. Ni system ihangana n'indi yitwa HK16 izwi kandi nka RY-18. Iyi ni system yagenewe kurinda ahantu hanini, harimo ahakoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda ku karere kanini runaka k'igihugu, area air defense, ahantu h'ingenzi cyangwa se ari guterwa n'ibisasu biremereye. Iyi system yagenewe ibitero by'indege zitandukanye, harimo indege zisanzwe, fixed wing aircraft, kajugujugu, helicopters, drones zitagira abapilote ndetse n'ibisasu bigamije kwangiza ahantu runaka. Kuko Sky Dragon 15 ikoresha moteri ya turbofan ifite ubushobozi bwo kurasa interceptors systems cyangwa se ubwirinzi bwo mu kirere bufite igisasu kigenda ku muvuduko wa kilometero 1000 ku isegonda, ikagenda ibirometero 3600 ku isaha bitewe n'aho umwanzi ari guturuka. Ni ukuvuga ngo yihuta kuruta umuvuduko w'ijwi, kuko ijwi rigenda ku muvuduko wa kilometero 1235 ku isaha. Igiciro cy'iyi system, ndavuga igiciro cy'amafaranga cyayo, birinze kugishyira hanze kubw'impamvu ku giti cyabo ku nganda zayikoze. Gusa ukurikije ibyo wumvise kuri iki gitwaro cy'ubwirinzi, gihagaze amafaranga menshi kugira ngo u Rwanda rube rukibitseho mu kurinda ikirere cyacyo ku kiguzi cyose byasaba. Ibi byose mu kubigira bakagira n'uruganda rukora inkoho, ndavuga imbunda, imodoka ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare nkenerwa. Uruganda rwitwa Engineering and Manufacturing Corporation REMICO, ni uruganda rwashyizweho na leta bagamije gukora intwaro zagenewe ingabo z'u Rwanda RDF ndetse no kuzigurisha mu bindi bihugu by'abafatanyabikorwa. REMICO ikorana n'uruganda rw'abanya-Israel rwitwa Israel Weapon Industries cyangwa se IWI. REMICO kandi nuko yamaze kwerekana intwaro zitandukanye zikoreshwa mu Rwanda, zirimo pistols, imbunda za gisirikare zo mu bwoko bwa Assault Rifles, imbunda za sniper ndetse n'imodoka z'intambara za bulletproof cyangwa se zirinda amasasu. Akaba ari uruganda ruherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu gace kahari ingandi Masoro. Gusa RDF ifite n'izindi ngabo zihariye, ni ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba, Counter Terrorism Unit CTU, ni ishami ryihariye riri muri RDF Special Forces ndetse na polisi y'u Rwanda, Rwanda National Police cyangwa se RNP,
rifite inshingano zo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Iki kigo gifite inshingano zihariye zitandukanye n'iry'ishuri ry'amahugurwa mu kurwanya iterabwoba riri i Mayange mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba, aho bahugura abapolisi na Special Forces ku buryo bwo guhangana n'iterabwoba mu bice cyane cyane Perezida wa Repubulika aba yagiyemo mu gihe cyo kwiyamamaza cyangwa se yegereye abaturage mu kumva ibibazo byabo. Yo yibanda cyane ku kurinda abayobozi b'abakuru b'ibihugu, inyubako z'ubuyobozi ndetse n'ibigo bya leta bishobora kuba ibikoresho by'iterabwoba, bityo igashyira imbaraga mu bikorwa by'iperereza ryihariye, gukumira ibitero ndetse no gukoresha uburyo buhanitse mu kurwanya abagambirira guteza umutekano muke. Iyi shami kandi rifite imyitozo ihambaye n'ibikoresho bihanitse kugira ngo rishobore gukora neza mu bihe bidasanzwe cyangwa se ushobora guteza umutekano muke. Hakaza ikindi gice nacyo cyihariye kirinda umukuru w'igihugu gusa cyitwa Republican Guard RG cyangwa se abajepe, nabo barinda perezida w'igihugu cy'u Rwanda hakoreshejwe uburyo butandukanye butuma umutekano we uba wizewe kandi ukomeye. Mbere yuko perezida agera ahantu runaka, abasirikari ba RG babanza gukora igenzura ry'umutekano ku nzira yose azanyuramo no kuhana azaba ari, bashyiraho ingamba zose zishoboka mu gukumira abantu bose badakwiriye kwinjira kandi bategura uburyo bwo kurinda bukomeye kugira ngo hatavuka ikibazo. Abasirikari bari hafi ya perezida Close Protection Unit baba baratojwe bimwe byo gutozwa cyane cyane kugira ngo barinde umukuru w'igihugu mu buryo bwose budasanzwe. Aba basirikari baba bafite imyitozo yihariye yo gukumira no guhangana n'ibitero uko byaza bingana kose, bakamurinda mu buryo bwose bushoboka, bakagira n'ibikoresho nkenerwa bigezweho n'ibikoresho by'ubwirinzi bikubiyemo itumanaho rigezweho rya gisirikare. Ese umaze kumva imyitozo ihabwa ingabo z'u Rwanda kuva ku ngabo z'igihugu, ubwirinzi bwacyo gifite, ukamanuka hasi ukagera ku barinda umukuru w'igihugu, utanze igitekerezo cye? Gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba wakunze amakuru ndetse n'ibintu by'ubwenge nguhaye, ibuke gukanda like kandi ntibagirwe gukora subscribe. Naho njye wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze naho butaha.